abafana. Ukufinyela khona lo mbukiso, igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel enkulu uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba. Sila esibheka khona izinto ezenzeka kumaskandi, nezinto ezinhle ezenzakalayo nezinto ezimbi okumele ukuthi ziyekwe. Bafowethu sizokhuluma nje kakhulu abafana bechalaha ukubambisana abanakho uma ngabe nje babiziwe emcimbini. Siyazi ukuthi amagalelo wabo awafana, bathathe ngendlela efanayo. Vele la emculweni into esengibhekile kakhulu ayikho lento yokuthi umuntu wasebenza nomculo othile sekumele ukuthi atreatwe ngendlela ehlukile kunabanye. La emculweni bafowethu angifuna uqamba manga. Into eyenzakala umuntu njengamanje uthathwa ngokwesiphiwo sakhe. Ngiyacabanga ukuthi nani niyayibona yonke lento eyenzakalayo. Hayi ukuthi abaphiwe ngendlela efanayo. Umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe. Usigabiso nje unesiphiwo sakhe naye yedwa. Ubani lomfolo na sminoff naye uphiwe ngendlela yakhe, ntencane naye uphiwe ngendlela yakhe. Kodwa kubalandeli ngendlela abafika ngayo, abafiki ngendlela efanayo. Abaculi abasanenhlanhla laphana kwichalaha ntencane bese kuba sminoff. Laba abanye bakhona nje endimeni njengabanye abaculi kodwa abakayitholi le access right ukuthi bangene exact ngendlela afanele ngabe bangena ngayo. Kodwa nabo ithuba labo asethemba ukuthi liyeza. Kodwa nje siyababongela labo abasakutholile lelo thuba nangendlela abasebenzisana ngayo. Ngiyafisa ukuthi nabanye abaculi bayibuke lento lena ngendlela ababambane ngayo. Obheka nje makuthiwa untencane uyodlala live, uyakwazi ukuthi untencane alande umnikezwa nomnikezwa azehlise azofika laphana abhekhele untencane yize untencane eyingane. Ngiyacabanga ukuthi niyayizwa lento engisho bafowethu. Ngithi mina ngiyafisa ukuthi nabanye abaculi bayenze leyanto leyana yokuthi babambisane ngale yandlela njengabafana bechalaha. Awukazuzu omunye futhi engcofa omunye ngendlela yokuthi ngoba naku ufuna ukuduma. Wonke umculi laphana abafana bechalaha uthemba isiphiwo sakhe ukuthi naye uzophumelela ngesiphiwo sakhe. Ngiyafisa ukuthi lento le bafowethu iqhubeke. Yinhle le nenza abafana bechalaha sengazuthi ningabambisana futhi nibambisane futhi baphinde futhi babambisane nalapha njengoba siyazi ukuthi laphana iqembu elikhulu eliholwa uBhekihonga okuyiqembu lechalaha laphana zikhona ezechalaha laphana kumncintiswano wabalandeli. Futhi sengazuthi bangahlangana futhi abalandeli bechalaha bayoseka abalandeli bechalaha. Inkulumo esuke siyikhuluma lana bafowethu kuyimibono futhi asithunywa. Kumbono wethu njengoku-understand umculo wamaskandi njengabalandeli. Ngiyacela futhi ukuthi bafowethu kule channel yethu ni-subscribe, nicindezele nebhelu ukuze njalo nizothola njalo ama-notifications. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi